ing nam rai kamasai kamalong aron repen vorenga varsai ki pidu anta ing than lapsi arona teng pen vorenga varsai ki pipon ja phan interview pedupon popasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen Karbiang Long arata phan pachinilo ing nam rai kamasai kamalong aron repen vorenga varsai ki pi ke du anta ing than la popasi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen rat athingwa long lam phe pang dak tang lo that কিছুমান illegal appointment to pick specialist forest department hola tami tum ching mai bom la inquiry committee gelo without council approval illegal appointment lata ne tum prabjin pen amni tum dak pelong na eme thang muni lo pelong sita arona ten pen dam nangi illegal appointment aselo without interview without advertisement lason te appointment period होला तमे ये तुम लीगल साइड पे ने तुम एडवाइस एंड मोर लीगल एडवाइस एंड मोर प्राप्तिन पे नता ने तुम गुटेन कोन ने तुम लाबा लीगल पे कैंसल लाफी और को डेट वैकेंसी रिक्वायरमेंट वैकेंसी के दौरान ना ने तुम को फ्रेश अपॉइंटमेंट ने तुम पीपो Karbiang Long Autonomous Council atum chini dunde pin pensi ing nam rai kamasai kamalong aron repen vorenga varsai ke claim atuma phan 40 crore sosia bainong pinang koklo Lasya aron repen vorenga varsai ki pi ke doanta than lapsi arona teng pen interview pedo nangpo Laswa long arona teng pen interview ki unji aphan che sik nangpo Aron repen vorenga varsai ka choklem bomatum arta ke litang atumanta laso interview ka padu jialong interview ka papilong japan atowar ho pipon proposal pherang ke atum karjda mahot Karbiang Long Autonomous Council Environment and Forest Secretary Mukul Kathar pen nang pachinidu PCCF Abarim AFS Abhijit Rabhari Dengpen appointment kipi tekang anke illegal appointment side lo Lapen lake future afang job security ave Ate alang nitum avorenga varsai ke thireng wangreng ateng Reng tikang si nong nam long chochi Ladak jong si komatni chiwoi juilo pulote pension ta ave Lapen retirement a hositame compassionate group ta avelo Lapen apiso aswatuma phan thangna security ave Lasi kemi senjia phan alang itu maphan legalize ejia phan arona teng pen interview enpo Ladak mithanga karbi saidia pot palong ejia phan si bor ipo Lasi interview kapidu jia phan isia long pache papas ponpo Ingnam rekomasai kamalong kebang jilangarni lapuson aron repen vorenga varsai kapapilong lide jia phan lapen Laso ajutang lang no kapavede jia phan aron repen vorenga varsai kipiatuma phan lapen Kachirab danatum ana phanta arona tengpen kang saipon ja phan FIR papi toileputa nang pachini dugun